Урматтуу мусулман бир тууганым. Дайым адалды үмүт кылабыз. Сөзүңөр барбы? Адалды максат кылабыз. Сахл радияллаху таала анху улуу сахабалардан бири. Мен акалал харама. Kimde kim haram jese, birөөдүн акын жесе, здачынан алып калса, же тараздан алдаса, жетимдин жесирдин акын жесе, клиенттин акын жесе, асат жавариху шаа ам аба. Анын денеси сага баш ийбей коет. Кааласаң, каалабасаң, жумага барба дейт, сажда кылба дейт, бамдатка турба дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бир арамды жеген кезиңде сенин денең сага баш ийбей коет экен. Кааласаң, каалабасаң. Урматтуу мусулман бир тууган, алима аулам яалам. Сен билесин, билбейсинби? Өтө бекем болгон. Денең неге баш ийбей коет экен? Акыбалда болот, кээде бамдатты билип турасың, тургун келбейт. Азанды окуп атасың, келгин келбейт. Эмне үчүн? Бул халкымдан таза нерсе өткөн эмес. Wa man kana ta'amuhu halalan. Kimnin jegen tamак адал болсо, атааху жавариху, анын денеси ага баш ийет. Wa uffiqat lil khayrat, бардык жакшылыкка ийгилик болот. Сен күтүлбөгөн жерлен. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Аллахтан корсо, Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Аллах күтүлбөгөн жерлерден ач. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Sen эсептебеген, план кылбаган жерден рызык берип коет Аллах Таала. Бул кимдин уадасы? Аллахтын уадасы, урматтуу мусулман бир тууган. Ali radıyallahu ta'ala anhu dakhalal mescid Kufa. Hazreti Ali Kufa meçitine keliptir. Atı var eken. Kelgenden keyin meçitin aldında bir jigit yürgen eken. Men atımды karmap tur, men ibadatımды kılıp çıkayın dedi. Ne oldu? İbadatımды kılıp çıkayın, attı karmap tur dedi. Attı karmagan bala attın noktasını çeçip kaçıp gitti. Alıp barıp bazarda satam depti. Hazreti Ali meçitten çıktı. Meçitten çıkkandan keyin karasa, attın nesi yok? Jügönü yok. Biröge 1 dinar verdi. 1 dirham berip aytты, bazardan barıp men atıma barıp eme satıp al. Jügön satıp al dedi. Barsa bayagı uru bala satıp attır. Alıp kelgen Hazreti aldı da karasa özünün atının jügönü. Kaydan aldınsa bazara kalsan bir yaş bala satıp. Balan sıfatı mındaysa o aşınday bala dedi. Hazreti Ali aytты, men niyetimde namazda okup çıkıp oşol jigitke 1 dinar bereyin degen niyetim var ele, halalga bul şaşıp aramdı aldı dedi. Buga urmatlı Müslüman halal keletile dedi. Bulak halaldan bul şaşılıp ne yap koydu? Aramdı. Aramga şaşmagın. Allah Taala saga bere turgan rızkыңды, halalыңды haram kılbagın.